Mobile аюу деле болгон калыптыр. Ya. Bette şu kalkıyor. Şunday musur tögöyle şunday kılıp aldılar. Ana keyin mana bizce kaçıp mana koçaga açıp koça sapsım köl bolup kalat da. Tamam. Hakimге жалоб düştü. Hakim должен бежать сюда. Руки, ноги должен бежать сюда. Elden kelip karalaş gerek. Ne oldu mesela? Karak kanalının üstünde. Ördök böceği. Ördökten de çok kıla sacım. Toğuk kıla sende. Tuğavraç özdüle bilmesi gerek mi? Teritoriya var ekan. Olma köp su kelgende bizim aylığa qarab kirib ketdi abi. Bu teritoriya bizge qarabay, qara su. Bu negizi hakim qarash kerak da. Tak hakim qarabayt. Hakim işleş kerak da, qarash kerak da. Salarkaсын quyup bereyim, men suranıp turup o'sha g'ariqni tayt qachon olib chiqib bersin. Ma'qul bu? Boshqa? Bunlar bizim evimiz Çukurşuk'ta joylashganda. Anam Bu yoqqa men qarabayman. Yo'q. Qarabayt da bizgacha. Qarasa men kelbayt bilan. Akırından rayonga o'tish kerak bo'ldi. Здравствуй. Qanday yaxshi? Здравствуй. Akırından deyim. Rayonga o'tish kerak bo'ldi. Ruxsat berasizlarmi? Tonikdan boshlab kelib buzamiz. Xafa bo'lib o'g'lim. Yo'l takasda chayn nemani ochamiz. Ariqda. Atan искусственно пробка qilyapti-da. Yo'l bor ekanda. Ошону мына жакка, нар жакты жаап туруп, байлса мына жактан кетип, бүт парковкасын ушул жакка алып кирип кетиш керек да. Все bo'ldi. Tushundirganmiz. Kecha yerdan boshlab остановка bo'ladi. 30 metr. Bak hech qanday kompensatsiya yo'q. Chayxonalarga, bunalarga bunday bersa bo'ladi, qara. Uylarga. Çay pay içip alıp по местам работы. Qana aka? Qisqarog'idan berim. Cho'z bo'ldi. Tez bo'ladi. Aldan. Salam. Sen o'tganda aytgansiz 10 avgustga bitirib berem deb aytgansiz. Bundan zapising turadi menda yozilib. Көбөсүнкен бардык зекилдер ошо колмос. Нар жагын бир аспект тротуарлар. Sen o'tganda aytgansiz 10 avgustda железный chip ketem bo'ldi, бүтtü deb qo'l bergansiz. Bu yerda bardыгы Narxı ılıyacağıçı, snosunu özün jasap atasınbı, emesin? Yok. Yok. Kalganların özünü alışıp ketesin. Kara tokoy olup ketip turgun. Kim yedi kvartalini? Kara jeng ayt bunu, teytartan başta vurka kılırlar. Azama sen de jadamdaşça. Jadamdaşıp koy çıkışına. Ulan jasap ayt bari bir. Soğanın operatörüne ötedip bu uyat ya karaçı. Uşu yol bizde mınavu Habib Abdullayev'tan emeğe çeyin kalıp gitti da. Çocuk nereye çeyin diyeyim buna. Demokrat'a çeyin. Uşu yolda biraz emet koşuz gereken. Ya. Jasap koyuş gerek. Acıke salamat qanday жақсыпы? Assalomu alaykum. Ata qandaysiz? Qanday жақсыпы? Endi suydan so'z yaxshimi? Boshqa tinchmi? Salamatsizmi Acıke? Qanday? Salamatsizmi? Qanday жақсыпы? Salamatsız qanday жақсыпы? Salamatsızlar. Qanday жақсылар ota? Niye turasiz? Sizleri kütüp баягы канал боюнча проблема болуп калды. Qana ko'rsatib ko'raychi, ne olgan kanal? Qana. Mına Abay ko'chasi. Bu bizdiki. Bardығы. Narxı, bir nar jağı. Narx ko'chadan boshlab nar jaq qarasiz. Tak. Jasash kerak ekan asfalt. Ova. Biz былтыры жаймен şu жақпен қаттадық та. Монуйға жауап болчуға. Ошо жолду өзү негизи тетягын расширение кылып туруп асфальт баш керек да. Монуйга параллельный көчө болуп калат. Разгрузка болот да. Түз эмеге чыгабыз. Арканын үстүнө чыгабыз. Mark üstüne koyup aldıra. Onu algıla. Tak. Yerden kanal yakara tüp ketken. Yakara tüp ketken. Moğollar ha?
Moğa hayır bolup kalat. Nereden yol açmasa da alır. Ya. Nereden yol açmasa da alır. Nerede kanal var, nereden yol açmasa var. Ablasının banısına yol açar. Al köröyle şunu. Yolda Valla uygu tibe türlü bir an raşireni kılsa oladı eken. Ya. Hey, karama. Dedi zabordun. sadece ona emeğe göçede kaldırıp, ortadan arık boyunca kaldırılır. İki tarafı yol açmasa da. Ha. Senin eken de bucağı jol kara. Hey, dağı çeyini eken. Ya. Sormayın alt geçmeyi. Sorun olkesi bu otken de joldu şu. Bu seni küye mi? Zamrek. Arkitektor. Alman kanayık. Tamam. 3 ay oldu mu? Ya. Belgiler gelmiş. 3 ay oldu. Yok, Karas'ın arkitektori Azamat Özü de. Azamat siz de. Regionalli. Ya. Alarda da var. Başka fikir var. Alarda alıp gelmiş. Gelmişler belli yapmış. Yok, bırak vasalım regionalli siz de cetekçi. Paşayet. Mo çıkıp getirme. Ya. Mo deme geçeyim, arka üdün soruna çeyin. Moğollar çıkıptır ama kızı çıkıptır. Bu dayar ucu buzu attır, bu şu. Na buruşta alış gerek, hava. Atayın şunu. Hava. Nuhan Allah'uza. Se boldu. Ha, hava. Bunağını olmuyor. Markada kolun. Ya, Markada baydır kolun yapıyor. hava. Onlar başka ne var? Yayında çıkartmışlar. Ta, давайте займитесь сегодня. Мови сака эме карайбы, кара суга сүйлөшүңүз анда. Сүйлөшүп, ушул жерден баштап расширение кылып кетели. Hiçbir kanal boyunca görürsün mü? Каналды мына жактан көрөлүбү? Nereden görürsün? Ооба. Bu yaktan. Я, Bu yaktan görüyor. ооба. Кайрадан körөлүп Bir атат? yaktan düşüş kıyın o. Yok bu yaktan olmaz. Bu yaktan olmaz. Yol var. Şu yaktan da kanal görüyor. Yol var. Ben. Algı üstünden düşüyor ta. Мына жолу сөз ачык керек экен бизде. Сөзсүз. Nagarimen düşkönler gelip bir yaka provka oluyor. Böyle düştü. Buna eski mi okşaydı öz ha? Merçi olsun. Ошо эски строение ошол да. Я. Sportga çıkışmayı taşmışlar. Bana var. Ha. Анан ыйлашат. Ya iyi taşın. Güneşlerimiz yok. О, явно жолдо отурат мына очу. А тосуп алганбы? Kanal üstü tosul getkende musur tökü, musur kanal oldu. Hani yerde ikide üy solu olgan. Все, болды карайбыз. Былтыр мен жайымен ушул жактан каттадым. Жайы менен могул жерде 1 саат пробкада туруп, ана арка. Buna üy nerede kanal bolsa. He. Şu aslında kanal var bak. O şunun altında kanal var. Bulacak durup bizge karabay. Buradan yine sizden buradan surayız. Bunlarla bir de 60'ta adam büyük. Kol koşul, sel bolgon dele problemi, üzücü vuruş janjal. Buna o son seloy kanalda. Yergene bolgon anan keyin buluyağı o nerede? 200 metrede bolgon. Karaga açık su dele. Kanal kanal bak. No kanal. He. Bundan başka o yerlerde musluk doldurulur. Bunda Seloy kanal var. Ama Selimoğlu kanalda çok bu Furkat, Karanlık Furkat olarak geçiyor. Furkat'tan belki kanal geçiyor. Naca kayak koş emete de. Beyaz eme var bak. Kanal var bak. Kanal düz kettiğinde bizde aynı ne olur? Bunlarla bir de 60'da 70'de olan bu kanal açılıp kalsa faydalı olur işte. Onun yerde bir arık bir yaktıra dedik. Mahallenin içinde ortasında Şu su kayakta girer bir yaktan. su şu yaktan gelir de. Burada gelse de. Burada geçiyor. Orada böyle kelet karalık. He. Seloy. İnternet, internet var onlar. Ha, onlar bizde şey. Yok, o mutluluk internet var. Bir yerde Yaktan çıkar.
Aha. Talga değeri polganda bir yerde. Talga değeri ama çok talga değeri polganda. Narcakta kanal var o. Naraqda kanal var. Suaga o. Suaga. Баяғыда жауып қалды, дүниеде селтіп кетті. Сел ой бұл запасной каналы жауып қалған. Yok, sen Жоқ, тал наржағында канал бар, у Суаga азыр. Азыр Суаga отабы. Ағып біздің көчеге қарап кетіп Көшеге кетеді, ал жақта диқандар бар. Бұл акимге эметпедиңер бе? Айтпадыңар бе? Я, айттық көптө тел болгон эле чакыра алып. Бұл нәйте шақырды. атыңыз кем? Анарда. Canı, Yanımızda o gece ava, Danyar'da saldak. Canın kaltıyla Danyar'da böyle canın ki. Kelim Paşa'ydı can der. Danyar'da bir. Danyar, bunday kış gerek de. Sizler bizge arız menen kayılışınar gerek. Sizler için arız menen şu yerdeki kara. Yaşoğuçular arız menen kayılışınar gerek. Biz bu yerge Vatkozdu tartağızda. Vatkozdu tartıp alıp gelip Kana kanal. Nor kanal. Yoqdan dele sele koy su ötüp, bu yoqqa arıq su ötüp. Lan bu keçeyde bizim mahallaga bu yerden kol su bizim mahalleye qarashib ketdi. Bizim mahallaning ichida arıq ele var da. Şu arıqı botpay ketdi, ana taşıp ketib. Urush janjal shuncha bo'ldi. Ana narag'imda bizning nimada qaynab yo'qda. Boyag'imda chuqurda bo'lib qolgan. O'shog'ini sevilmagan problema yo'q. Bu kanal kendi. Az uşul kanal dakan satayta kaçay ketiş gerek böyle ki man var. Ya. Şu kanal lakansa областной больницаga kirib, boyaqqa cho'ng uvan bor ғой, o'shaga tushib ketibdilar. Burada. Murda. Областныйning ichi ochiq bo'lish kerak, bunday kanal bilan turadi. Shu yerdan boshlab qasib tushib ketdi. Burada bu yerde kvartal ne? Kim bilir? Bize var mı yok mu bunlar? Bizde hazır hiç kimse yok. Negide açık bolğon eken, narık облыс больница жагы açık. Beri jeki jaktan Şunun var. etek jağı kanal var mı? Var, açık. Жақсы болып кеткен су ағылса. Ол мына көп су келгенде bizim айлыға қарап кіріп кетті abi. Мына бот. Мәләңәр мөҗәдә bu яқтан. Ha, bu yoqdan, bu yoqdan. Şuradan da var da bu uylar. Yana tuzak getiriyor ekan. Ya. Bunu başka yaktan gelir sonun başı. Moşa Onadırdan tushgan suvda bu. Uyam bolsa kerak. Ya. Uyam kanalı var. Uyam kanalı öte toşan. Ha, Moyam kanalı. Uyam kanalı. Biz hazır men siz arız menen kayrılıkla biz geçiyor. Yaşoğuçların adına bu teritoriya bizge karabay, kara su. Bu negizi hakim karaş gerek de. Tak hakim karabay, hakim işleş gerek de, karaş gerek de. Değil mi? Bunu sizler bizge arız menen kayrılıkla bizde Vatkoz degen işxana var. Oşularga men emeteyin, suranayın. Salarkaсын куйып берейин, мен суранып туруп ушу арыкты тетияка чейин алып чыгып берсин. Макулбу? Башка? Bunlar bizim evimiz Çukurşuk'ta жайгашкан да. Анан Bu yakta men карабайм эжеке. Men вообще men түшүндүм. Жок, жок, bu yakta men каналдашка боюнча сүйлөшөндө. Жок, 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 жок. Жок, 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 жок. Карабайт да бизгечи. Караса мен келбейт билем. Значит, азыр су Uşu jaqtan kelgen su feri çayat eken de tak получается. Biz buna suyunu emek apçıp ketişimiz gerek eken, uvam apçıp kuyuşumuz gerek eken. Düşündüm boldu. Mana shu kanal бар эле иштеп турган эле башта. Шундай мусор төгүп эле шундай кылып алдылар. Андан кийин мана биз жака ашып, мана көчөгө ашып, көчө сапсым көл болуп калат да. Tamam. Şonun için üydün nemesini ben o jarımga чейин көтөрттүм. Ana kalgan koşularda hem çukurda. Siz kança yıl boldu bu yer yaşayanыңызга? Bu жерге балам үй салганга bir 20 жыл болуп калды. 20 жылдан beri bilesiz. Ооба. Burada kanal var bile. Kanal бар эле. Esteysiz, bilesiz mi? Esteyim. Бар эле kanal. Boldu, anı tartalım. Hakim işte iş karaş gerekti. Hakimge jalıp düştü, hakim должен бежать сюда.
руки, ноги должен бежать сюда. Elden kelip karalaş gerek. Ne oldu mesela? Cevlarda alış gerek vardır. Allah. Şundaki. Allah. Moğollar da Allah'ız şaptorların vardı. Kayka mo üydün içine girip gitti ben. Yok. Kaburga kadar. Aa. Ay. O, moğolunu alış gerek. Turava. Tak, moğolunu aldırmamız gibi latta koşuyoruz gerek. İşte bizge şarkı ötsünler özüm karaytırım. Şu şarkı ötküldü. Hem akırından rayonga dönüş gerek oldu. Zdrajlar. Qanday yaxshi, zdrajlar. Akırından deyim. Rayonga dönüş gerek oldu. Ruhsat berasingizmi? Так, bu жерде kanal. Bu yoqda уже бетонированный kanal var. Ya, Бетонированный kanal var. ko'raylik, qayerdan ko'ramiz? Burada eshik var da. Значит, hazır tetekdagi siz ko'rsatgan kanal bu yerdan o'tib, bunun arasымен o'tib, arasымен teqqa boradi. Uamga tushadi, uamga tushadi. Uamga tushadi. Bu uylarning barini achish kerak ekan bizda. Tak. Samovolni. Bu narjagacha. Qancha ko'rsak bo'ladi? Kanal değil, yol var. Ya, Kanal değil, yol var. yo'q ko'raylik. Buna kanal. Buna kanal. Ya. Bu şu da kanal. Ya. Moda vadaklarımız ona gene. Ha, samovolni to'silgan. Ya. Захват территория. Ay. Moda ekan. Aleykümselam. Hacı aka qanday? Siz yaxshimi? Sizning de uyingizmi? Bunalarni barini alın Hacı aka. Ya qanday yaxshimi? Ishlar yaxshi? Bolacha qatnashibmi? Damni oldingizmi? Namozni o'qidingizmi? Namozni o'qib yotib oldingizmi? Joy ketayotgandim, sizlarga qaytib Acım, bugün yerden başlap, boştan başlap, bu kaşan alasız. Tak, bir. Bugün arxitektor balдар keledi. Buna arıqtan bayağı 6 metre kaçaz. Tetik turib, orta ko'chaylik. Mana yo'lni ochib qo'ying. Mana nemende arıqni tozalaymiz, tushundingizmi? Hozir nar jaqdagi da uylar bor da. Azmat Xanovich. 3 4 uy bor ekan. O'sha qarab chiqqaladagi полностью bu yoqda kirib turib, malalarni barini olib qo'yinglar. Bu yerden 3 gün srok, sizlerge acaba subota, pazar, понедельник. Вторникten başlap gelip buzağız. Kapa bolu olma. Yol dakazda tek şeyin hemen açağız. Arıqta. Yol var dediniz mi eme? Zamir Bey. Hemen uyi var, uydan kirse bo'ladi. Ya. Yol var mı? O больницаның içinde. Mına yerden yol gelir. Asfalt yerinden yol var. Hemen içinde mi? Balisa içinde. Eşik tassam nerede? Eşik var mı? Yo'q, eshik yo'q. Burada yol var bile. Burada tane var. Yolda açıp koysak bo'ladimi? Açık koysak sonun olup da. Sırası ablasına bayılsan yoluna düşüyor. Aynen. Ona ağlarga düşmüyor şu. Bundan Sök uzaktan koydu, zigzag yürü var. ko'raylik. O'sha suvni naraqdan olib kelamiz. Hacım, beryapsan. Alaykum assalom. Keling. Qanday sizga? Yaxshimi? Ha. Так, bunlar kanal he? O şu kanal bu. Şu. Moğuça. Nazarında yol var. Значит, bunlarni 6 metre koyup belgiledi dağı. 6 metre koyup polunu buzup tazalap zaborunu oңдоша берсин. Moğundağı esi şu жылдырып туруп, buna жителер bu yoqqa өтпөйт. Kanal жаққа өтпөйт. Мына каналды ачабыз. Азма бар уамга коябы. И больницада заборын карайлык, жолду карайлык. Я. Мынакей тоқ өрдөкпү мына эмне? Я. Өрдөк эмес булар. Ана хозяйны. Кара каналдын үстүндө. Өрдөкпү же? Я. Ördek bacak bunlar. Ha.
Kayakta ördek kantip bagası bu suga yok olsa. Ha. Havuz koygan kişiyle. Ördekten de yok kılas hacım. Toğuk kılas sende. Makul mu? Bu bir emek kılat da. Tak, moca bugün baldar kelet, moca boşaltıp koyun. Kanalın boyundan 6 metre. Olan var büt alınız. Düşündünüz mü? Buna vadakran zondan boşalt kolar. Koçu şunu aytayım da özünün şunca yer turat sözsüz türde şu memleketin yerine baş gerekti. Ha, mo zabor ha? Mынау ушу жашылдын түгү Kanal. Aha. Şey bol kireli. Bu şunu biz da u ama var da bir yakta kanal var mı? Бар эле мына жерде. Ha, o cennet et zabor. Ооба, жашыл жок деп. Калабалар чыгат. O kanal. Şu жерде канал өткөн мына. Ha, bulacak tostu açtır da. Bu жер былтыр ачык эле мына облустун мына жер ачык. Баштап көтүп коюптур муну. Ана жерде бар. Barık yerde kanallar. Өзүнө тазалап. Ha. Полициянын өзүнө тазалап. He. Болчу бар. Ya. Sen korasat kutu koysa geçimde oldu. O cennet ödek bakan eken ha? Ya. Gel öp göstereyim. Karaç. Ne? Nurlan Hakim Canoviç güle kime de gene. Sos bu var. Karama bardak. Karaç. Bal ne işi burada? Значит, техниканы Азамат бұл жағынан алып келесің сен. Ha, o жақtan тет, яқтан вараттан алып келіп тұрып, онда ақырын чекеден бұзып кетесің. Түсіндің ба? Mo zabor нар жаққа жылыш керек та, 6 метр. Ошонда арық тазалап шығып кетебіз. Анын үшін... Ооба, мораки не тосып алған бұл. Tuttu. Bunlara göre satışıyor. Мурда жол болгон экен да. Так, мына жанагы я тосулган бурчтагы. Ооба. Значит, ушул жактан баштайт экенсиз. Ушул жеринен баштап мына заборду алып, мына забор 6 метр нар жакка жылыш керек. Заборду бери жак болот турган. Атайын искусственно пробка кылып атыптыр да. Жол бар экен да. Ошону мына жакка нар жакты жаап туруп, больница мына жактан кетип, бүт парковкасын ушул жакка алып кирип кетиш керек да. Все болду. Өзүн жерде морг бар дейт. Бул жакка итегилеп курулуш кура албайт. Адам этчи деп жабылышкан. Жок. Полицейский объективности октары жок. Жок. Морг. Тетен оконто. Ооба. Мақта пробкада газаят экен. Жапташташыбыз керек ал. Келгендерим жерден чыгып кете берет. Кат кылып туруп эле. Все болду. Сүйлөшөлү. Же му жерде иштетиш керек экен. Стоянка кылса мор экен. Тете коюп кирет. Каяктын ал жакта болсо, монуга чейин турат машиналарчы. Түшүндүң? Ооба. Түшүндүм, болду. Главврач өзү деле билбесе керек, мо терпелик бар экен. Ал ушу входунан кирет, кайтып чыгат да. Bu yakın aylanmaydı. Karaç kanında засуши ара. Урап алып туруп. Мо байкуш аюу деле болбой калыптыр. Я.
Bilenler bette şu kalkıyor. Sizi tutturacağız. Ya. Siz tutun şu benim bir kadar. Bak şahit. Kardeşim. Уход çok da уход çok. Karavayıkta. Абдонго физиканың сөзінде доп тұрып ұрып тұрған. Bular uşu yerden ne kadar kirette kara? Uşu yerden kadar kirette. Yakta hot var eken de. O karet paratlarını. Kaç yıl oldu şu? 50 yıl oldu mu? Ha, 50 yıl oldu. Ha. Moca bitti bizdeki. Tak. Hazır platform üstünde iyi aşırı hamle. Bir yakın orta. Ha. Уже рельеф boyunca. Все, давай. Все, отлично. Çıkar böyle. Moğollar aldırıp sağlaç. Ha. Şuya çıkar çoğu. Narkı jana Tajiksk көчө бар болчу. Ошо менен кошулуп кетеби? Ya bir kadar үй калабы? Нар жаргын албадык. 10 метр гана. Ha, 10 metre bir kadar kasa кетет. Жо аржага тийилбейт, арчага тийбейт. Арчага тийилбейт. Азыр мындай гүлдөр кургап калат. Мындай кармашык болот. Түшүндүргөнбүз. Кече мээден баштап остановка болот. Ооба. Монтип сүйлөшкөнбүз, Бу арчадан монтип сүйлөшкөнбүз. Арчага тийбейбиз. Арчага тийбейбиз. Биякта скамейкаларды коюп, бурчаткаларды кототайык, оңдоп коебуз. Мына жер болот. Так, ошондо бизде заезд мондай болот мына. Мындай кармашык болот сүйлөшкөндөй. Я. Ооба. Мындай заезд болот, болду все битти. Я. Ооба. Эстейт мына жака жылат. Карачы мына сууну уже эртең. Кара. Жамырек бач, уже суу ашайын деп калыптыр, көрдүң? Так, бул жагычы. Я. Аягына тең чыгат. Бул жерде ушунда канча үй калып атат? Я. 6-7 үй. Жана бурчка чейин. Ушарды көчүрбөйлүбү? Колун көчүрөт. Ha. Экен бардыгын толук көчүрөт. Үйдө бул. Ооба. Bu yerdi park kılıp koyuyor, suda kalasa. Bu yerden bütün 100 metreden keyin 2 çayxana, bir 3 uy var, 4 uy var. 4 uy var. Buna kadar. Bunlar platformu sınıf koyup götürüyoruz da. Platformu koyup getirip becerimi metre götürüp üstünü dektik. Kırıyla siyahtığı ondayız da. Asfalt çıkarabız. Moğollar emesimiz gerek. Platformu koyup götürüp getirip becerimi metre. Засыпка кылып, üstün emesimiz gerek de. Skör kılıp. Арзаға қалай зеркальный қолудың, ол Ава. болса маңдауымыз. Ова. Ne kadar? Bunu dağa kardeş patlıka koyup götürüyoruz da. Ötü koy. Assalamu alaikum, to'qulluq bo'lsin. Qandaysiz aka, yaxshimi? Siz yaxshi? Shukr, qanday yaxshimi? Boshqa qanday? Çöpe çıkırtkiler. Qanaqa to'y. Assalomu alaykum. Havo qanday yaxshimi? Havo qanday yaxshimi? Qanday yaxshilarmi? To'qulluq bo'lsin. Ya. Ha, o'sha keldi.
Так, mo үйлердің дағы фаз демейді алыс керек екен de bu жақтарын. Ya. Ова. Қарама, туалет. Бұға ешқандай компенсация қарачы ма, балконмен беға шығарып салышып тұрай. Ашхана, чайхана. Ya, Азық ашхана. açtırçı. Ya, açtırçı. Bularga yeme, Zamirek başlıyor. Bularga ешқандай компенсация жоқ. Вообще компенсация жоқ. Мына жерден қанша қорық зона? 10 бұл жер? 30 метр. Бұларга вообще ешқандай компенсация жоқ. Чайханаларға, мыналарға мына енді берсе болады, қара. Ава, үйлерге. Мочо. Ya. Қандай сезе жақсы ба? Сіз жақсы балашқа тыныш па? Қиналбай жатасыз ба? Жақсы же, жақсы. Қараң мына бұл суның бойына құрып алған сеже болмайды да бұл. Сіз мына жаққа чейін бұзасыңар да, еме? Сәнек байшы. Қарашы. Жарына шығып алшы. Все, бүгін бұзып алып тазаласын. Нарқы шайхана барды бұл? Жоқ, ол башқа. Азыр сотты, бізменен соттыш. Қана су. Uşa қажейін кірген да бұл, а? Ушыл жерге чейін. Ya. Burçtan başlap 1, 2, 3, 3 үй, 4 үй, ya? 4 үй, 2 çayxananı alıverdiler. Şimdi bu mınaları süleşkiler dağı, süleşip üylerin belgileyip, buna çayxananı sırasıyla emetmeyle alar, İtalyalı krasın zonundaki jitiller menile. Makul bu, jitiller menile süleşkiler emetesinger. Oşonda mınağı damla siz barık esacak, siz bir, Ece siz, jana kelin, tatar, 4 үй. Şu kelin süleşkiler 4 öyünden üydü belgile. Etajdan boş etajdan, emi olsa da Enesay'dan boş Enesay'dan beri şu yerden başlayıp Dakansa 10 betin Dakansa te Monuyuga çeyin alabız. Dakansa Monuyuga çeyin. Şey oldu. Tak, hurmatlı yetekçiler bugünkü reytiz uşumen ayaktadı. Aslında tavşırma Zamirek Pay sizge oldu. Tak. Zelenko sizge oldu, arxitektor sizge oldu. Mojeden başlap Madımarov көшеден başlap dedim Monuyuga çeyin 10 жақты бетін полностью алып тазалайлы. Мынау балаға, ежеге, татар ежеге, жана келінге, жана ежеге 4 үй бергілі, сүлөшкілі и көчір ішін баштайлық. Мақұл бұл, и мұта тазалап, түшірін айткілі. Керек болса, алып бүт алып кете берсін. Ала тұрған нәрсесілер қалмайып тұр, жайчы. Мақұл бұл? Түшіндіріп айтқан, мына жақта водохран зоны 30 метр деп. Düşünün давайте жуынып, таранып, чай пай ішіп алып, по местам работа. Қана ажыкен? Қысқарағынан берім, чоз бой. Tez buladı. Aldan canlı, iyilik olsun. Vallahi.